Tambakang in kunduta namoyayat. Ama nakatambingam iwayangkuro unitango memberini nandang moretat. Upanga man kumba andutongo mambingam kundundawani ngonde umbuleni kang awan. Ama nakat mbok nambanita iwan tanyamitak. Tanggang imaka umbuleni namo aangiren tawet kiretat. Unitango buleni uwa kami aangiren ngonde nambambang nandaninja tawetat. Ngawa ama undewani yang nambambang nandaninja. Nak buleni tawera nandawut. Ama kumbata nak ngopia ama na kumbata no tangi main tago uwa naka undengan not apitanyame. Tambang naka not tanyamain tago uwa nak naning kirengo unita undengan not apitangimege. Eruk unde yawan talengiren Yesu manepiken barapipap nandambang kawak ngonde yang ambang yawechuk. Pemobjingke nani kumbata nak iwan keriterak nemambayangya. Yang iren nandambang iwaran takieta kawat kawan tambang netetai yak yambang nandawatak tanggung. Tambakang iwaran taki kumba Yesu ta unita garipipap nandang imichambani. O Yesu ndubinike nichuk. Iliren Simon pitata ingamora tambang siapterak iwechuk. Iwe pangka. Netetai yan. Unde yang iren ama Yesu ndubiniken ituo unita Yesu tumbeng kumbang iwechuk. Ekani netetai yan. Yang iwechuk. Unde iweti ambuwana Yesu ti iwechuk. Naka ketem morki tokon gapeng ganang yapupang imaing tayat ama unita iwan tanyamaing. Unde yambang Yesu ta ketem morki tokopang gapeng ganang yapupang Judas Simon Kariot nanaki unita minggu. Imingiren utera dan Satan dan Judas kotangguk. Tangiran Yesu ta Judas iwechuk imaka tambayang tayan umbarangin tayiyak. Unde yang iren ama Yesu kat ketem penta nangi tungo uwa. Yesu ta man yang kuwa tanggana mananda terengkung. Judas uwa iwaran takiye tango moneng wata ama unde ichuo unita iwaran takiye atuta monde nandangkung. Pangu anya pap awain tayak unita ketem yapmakya kawep iwepewan kuyak ing nandangkung. Tang atuta wa ngonde nandangkung. Ba aman sawarita moneng yaman yapang kawep iwepewan kuyak ing nandangkung. Tampakang ketem morki Yesu ta Judas tai mingguo uyap mumbang utaragan apamang kungguk. Komen bibung uriren tangguk. Tampakang Judas apamang kungiren Yesu ta ngonde yangguk. Eruk apingo amang buleni nikya opimbingam yapayang. Tangiren utarak anduta opimbingam undengan yapayang. Buleni. Anduta ini amang buleni nikya opimbingam imayang. Tanggang barangeng imayang. Yesu ta unde yambang yawaichuk. Nanaknya nak inget kanini karongin namo apitne. In naka api wayakaneng. Upanggang man juda ama ekene yawaikuro undengan tawetat. In komen nakakwain tayaken utangga namo api kuneng. Unita api banggaman kondake kumbang onde tawetat. In kumbukumbata noje ngonita garipi kawata nandang yamikchanem. Naka inda nanding taming yapang amburo undengan. Tampakang in kumbukumbata noche atu nakmamboke nanik unita garipi nanding yaminaing tango uwa. Ama embe tangonde api tambambo nyandaneng. Bureni nik ngowa Yesu tango iwarandakie ambot bureni yang api nandaneng. Tampakang Simon pita unita Yesu ngonde iwete ambanguk. Ekani kaknde api kwen yawana Yesu te iwechuk. Komen nakakwaing tayaken unggak tangga namo api nawaja pangkwen. Upanggang kami wiyaku api nawaja pangkwen. Unda yawana pitata anengi iwete ambanguk. Ekani, imata nak api ngo tangga namo kawaret, nak ngak tangkentang pang kumakya nandatat. Yawana Yesu ta iwechuk. Ngak nak tangkentang pang kumakya bureni namo yayan. Unita bureni ngondeng gawera nanda. Kandeni puruk tanggerai yawayang. Kaya tangirin ngak naka namunanda tasang yarakumba api yawen.